Program tamo. Ravno sad. Na taj krov se spustava i gornji. Mjesto, Ambarom svi. A nisu oni tu? Znaš gdje su oni? Tu su dole, brate. A ja ću da ih rokam sa snajperom. Evo sad su otišli skroz desno negdje. Kruže oko banke. Kruže oko banke. Idemo ja i ti dole, neko Jan bude na krovu. Doći ja dole, samo gdje ste vi? Ano, ispred banke. Beogradski. Aha, otišli su sa pravim autom. A onaj kombi. Evo čekamo. Sad ću da ih jedan. To fičam. Otišli su. Neško, dođi ti po Vladana. Na Beogradu? Aha, joj. Meni zavljate Vozi, Vladane. Ano, vidim. Treba sam da ih čekam samo i da ih izdušim. Kuda li su sada otišli? Ja idu ka Beograd, ja idu. Ne, nisu, kod spavna, ona... Da, kod spavna, kod BG-a. Evo, čume kod BG-a, kod aerodroma. Negde. Ajde, otišli sam ja, izbacam u ping, hudu. A, gdje sam otišao? Oni su... What the fuck? Aerodrom, cesta iz aerodroma. Da. Slušaj negdje upravo da ih prepreči. Aj ti vozi iznad vode, baci helč u vodu i spusti se padobranom do mene, da možeš na H pucat. A, vidim. Troje ih je. Gdje su? Ili kazujemo ili... Pucat. Gotovo, jedan, dvojica, još šutke, je. Njega tazerom. Njega tazujemo. Dobre, ko će ga uhapsiti? Kogo da će? Ajde vi. Eto, mate. Evo, ajte pa auto pa hapsite, ja neću. Ko ne? Nekako ne volim hapsiti. Pa već si ga, brate, stavio sam u lisice, kako? Pa nema veze ko čeka ovdje pa auto. A ko će? A, okej, brate, slika ovo, samo slikaj. Već jesam, ja. Evo, izašao, evo, luta, vidiš. Imamo neku RP akciju ti snimi. Da zatvorimo burg ili tako nešto. Ja sad morati da idem do prodavnice, pa na trening, pa u starču, tako da nisam tu posle. A bio sam do sad. Brati, ja sam bio do sada, ali sam im pregledali kompjuter. Da mi ovo IP, ime. Što si rekao? Dok moj dragi juri kriminalce, budi moje
nastavniče, devojke te mole, podeli nam svima motorole, podeli nam da bi znala svaka, kako dragi na terenu šta. Kvantan se čisti samo level 1, 2 i prijatelj. Globčno. A nije baš. Možda ću pucat po tebi, do se pri... Ovo je kod lecima. Jesi ja smotan? U vodi ga ne moš... Aha. Ak je jezero, tu ga moš tazovat, šta je? A ne, nemoj tazovat u vodu biti. Jo. Onda mu piš da se preda, možda se stvarno preda. Spreman si ko... Ko ste ta vuci? Prvo cuf, pa vuci. Svidjel. I ko sad crta me i du kao me vuče do vozila. Gdje je čovjek? Pa na... Gdje je? Ajmo. RRST. Krivi bind. Evo mi. Mate. Mate nije došao. Sam dobio 2 puta. Šta fali popušt $200? Pa je, ko da imaš? Kod beskućno. Daj ti men $200 i zamisli da su. To je papova iz kanala, daj fut, nema govor sad. FS on, ajde. A bilo mi dosta dok malo mi juri. A? Nema veze. Nima sad slobodno. Ne, tu s lijeva treba. A može i ovdje. Ovdje došli. Kako to? Mene ovdje, Mark. Baba. Evo ga. Vidi džubre. Ćemo tazovati i lubiti. Hoćemo ili ne? Ubi me bre, nemoj da me kazuješ, ubi me. Aj vi, neće ja krivicu. A nemoj bre.